Seattle outlet o mga may lumpia. Nay isa ka food court diri Pipas restaurant ba to? Pipas Lumpia. Pipas Lumpia. Oh, Pipas Lumpia nga they have the best. Pero para sa ako, not really the best. I mean, it is the best. You could smell it. Oh, mine? Yeah. So mine is fried rice and what is that? Lumpia, pinakbet, and now they got sisig. Dubli gid ya, dubli ka rice, dubli ka sisig. Wa ka gigotom girl? Uy. Habit na Beatriz niya, wala pa ako nagkaon og pamahaw. Excuse me, nagkaon tag pamahaw kanina. It's like 8 o'clock. Okay, so 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 hours. Oh, haller. Sa mga banang dili tighulat lang sa asawa nga mag-shopping sa gawas. May na lang na-invento ang internet kay dili boring. Mananaw na lang ko YouTube ani. Oh wow. After a decade na human ragid siya. Oh. Dali ra to nag-time ko mga 30 minutes. Dali ra sa imong 30 minutes? Na naman tayo na sudlag isa ka store. Pila pa man ka store ato sudlan. Tulo. O tulo amin og unom. 30 minutes isa ray na palit. Dili uy, tulo. But isa ra ka bag. Durr. Sige na paglag sa daw balag isa ka kauras dito basta nara ko dari. Kayo. Nay nagpamassage. Pamassage siya, pamassage. How do you feel? It feels awkward. Og bag-o lang mi nahuman sa among shopping, enjoy kay ko as like 2 hours na ko dari, enjoy kay ko. So mga bana kinahanglan gyud nato i-shopping atong misis no kay diya man sila mag-boost ilang Talaga lang. Ilang sana nga feel love. Kanang ganahan sila ba hugas ng plato, manlimpyo. Aw di day gabal limpyo ako rin limpyo kana nang hugas plato magluto. So kinahanglan gyud nato sila siya i-shopping. So munang lesson learned dara karon. Thank you. Thank you. So oh my god. And wala pag yun minahuman mo. Weird kayo baka maglakaw-lakaw bito kay dagan kigapanan ako. So ano sila gasta storya sa camera. Wala bitaw ko kaila sa imo. Muna naka-disadvantage. Muna naka-advantage nga mag-vlog kag gini siya kay walay nakasabot. Walay nakaila pag yun. Pag yun nakaila asa mo. Oh look, gwapa kaayo ang kwan oh, mga Rainier. Enjoy kayo ko sa akong nga shop. This is Seattle outlet. So, dagan kayo ko napalit bisag ako wagi ako bisag isa re. Pero okay ra. Basta palitan lang kog computer. Ala cute kaayo. Cute. Nindot kay kwan oh siya Mount Rainier tara oh, tara siya. Seattle Mount Rainier. Mount Rainier. Sa car. O nami karon sa Trader Joe's. Usa ka organic store diri. Organic. Ano yung favorite ni Madam? Actually, katong Cookie crunchy. ba? O kadagan ba? Oh, dalon din nato. Unsay purpose? Dalon din nato sa Maui day. Excited na mi kay mo bisita mi og Maui, Hawaii, Aloha. Excited na ko sa beach. Sa sun o sa mga kids, mga cousins, friends, family, and countrymen. Lend me your ears. My name is Julius Caesar.
Dili day mga organic ang mga wala ng tawag ari products. Organic meaning kanang natural, walay preservatives. Pwede nila mo? Cham. Pangpan ba ni Cham? Butang sa kwan ba? Sa pultahan. Door stopper ba? Royal Hawaiian Kimchi. Magpauli na may kay gabi na. Alas 9 na. Pero hayag pa. Nag-sunset na. Pero hayag pa. O maklaro din na mo si Mount Rainier dere. Mauli na si Mount Rainier. Pagkinsa na siya. Mount Rainier. Mga hilabot na buta ka, Alexa. Alexa, what's the news today? Here's your flash briefing. In things to try. Double your music. Double the fun. If there's another adult in your home, you can add them to your Amazon household to share music, audiobooks, and more. See, Check the grabe. settings section Grabe in your ka, Alexa app under Household Profile for more information. Oo, dapat i-share dito. In NPR News from TuneIn. Narang news, oh. Welcome. Live from NPR News in Washington, I'm Windsor Johnston. Delegates at the Democratic National Convention stood and cheered as President Obama spoke on behalf of presidential nominee Hillary Clinton. There has never been a man or a woman. Alexa, stop. Nobody. Alexa, what's the weather today? Right now, it's 77 degrees with mostly clear skies. Throughout the night, you can expect more of the same, with a low of... Oh, I tell you a story. Si Novea Joy, was talking about something na show sa TV bitaw. Ambot na limot ko sa to show, Disney Channel, sir to. Ana din siya ba nga, oh, that's so hideous. Ako rin kay research. Hideous. Ugly or unpleasant. Anay ko. Wala di Big ka word. Wala di ka kabalana. Ginatudlo pa muna sa mo sa elementary Oo kami. lang ha. Yeah, that's why I use the word hideous. Excuse me? I was just saying that I don't use the word hideous as often. I use the word ugly or... But it really depends on how you use the word or you... Okay, hideous is synonymous to ugly. Ugly. Okay. Diba? Correct me if I am wrong. Midnight snack. Actually, wala pa yung 10 pa. 10. Actually, dili ni kaya ko sabat. Unya ako to sabat. Hi, gusto mo na ako i-share? Na, DIY ko, nagawa ko sa cabinet. Gusto mo na ako i-share? Gusto lang ako i-share sa inyo ang sa akong gikabisihan kaganina. First, today! Wow! So, organizing kaayo. no wait, ako nagipalit ganina sa kuan, Bed, Bath, and Beyond. So, kuan siya ka ng spice rack. Oh, Spice organizer. So, today! Muna ako main project today. The main project was, gusto na ko i-organize ang refrigerator. So, mo na yung shopping ganina? Oo, mag-shop ganina. Kay, kapoy nung gigkaayo. Puro mga, di na ako masabtan ba? Ganun kapoy mga ka, kita raman doa dere. Na magugoy kauban nga unorganized. Oh, ikaw gunit sa camera ako, mabalik ko sa kwarto. Unorganized Dili, eh. organized man siya. Organized man siya. Ay, Gusto na ako i-label tanan para kung ako isugo sa iya. Kaya kung manugo, bago ko siya mayon siya. Asa dapit ani? Wala ko kakita. Ay, magtuwa na sa iya. Okay, so first off, first part will be the second. Okay, so, nara siya. Ta-ding! So, I organized it with shelf liner, kining green, and then the drinks, okay, and then the utensils over here with matching labels, spoons, forks, knives. Nana siya sa drawer. Okay. Tatawag ko sa akong mama kay naman sa refrigerator yung utensils. So,
awat-awat.com. Ten, ten. Okay, so gi-organize na nako siya by category, okay? So, this is for just mga chicken, pork, beef and seafood, and then random whatever, etc. Sa, diba? No excuse. Paliw ko ba pagluto din? Okay, so maura to siya. Thank you so much for watching, and I welcome all the likes, comments, and shares. So please subscribe on the bottom down below. Okay, bye-bye. Feeling vlogger. Bye! Agpalmar! Laag day na sad ni Odessie. It will last for 4 hours na sad. Og ang oras karon alas 3:30. Brought you by Toyota. Where you drive, you pay. Ay, pwede. Pwede, girl. Alright. Stay on your right on lane corner, and the right lane corner is empty, so you're good. Turn your right lights on, lights off, signal on, signal off, right turn, right turn. Galing mo jam? Magilong mo jam ha? Ayaw. Yung boring. Have a good day, guys. Bye-bye. Aloha and mabuhay.